je kvar da lift ide od stanice do stanice, ali se vrata ne otvaraju, pa sad smo provjerili da li se zatvaraju, to je da li radi uopšte kontroler i motor, i to radi, ali vrata se ne otvaraju, pa sad idemo dole, da vidimo čemu se radi. Evo ovako, dole smo provjerili, idu signali za otvaranje i zatvaranje, sad smo rastavili revizijnu kutiju, pa sastavili, dolaze signali i dovde, kao i kutiju za pomoćno napajanje za vrata i ovaj mini kontroler vrata. Ništa od toga, sve tu u redu, međutim, ovdje dole nalaze se prekidači. Samo da vidim čime. Može i ovim. Ovdje dole nalazi se prekidač za ove koji, ukoliko su vrata otvorena ili zatvorena, če je ovo jedan, to je kad su vrata zatvorena, i ovdje dole drugi kada su vrata otvorena. Ništa to nije, to je jedan običan dan u našem životu. A što ne otvara vrata ili bom sliku svoju? Pa evo, baš to gledam, izgleda od ovog mikroprekidača koji mu govori da su vrata otvorene ili zatvorene, odnosno ovaj pritisne kad su otvorene, a ovaj kad su zatvorene. I kad se zaglavi neki od njih, onda se dešava da vrata... Ne uredno da pozovem i čekam i on dođe i ja stojim i krene peške. Mislim, ja sam na 5. spratu. A tek toliko, pa dobro, da. Što se kaže, nije to daleko. Baš ti hvala. 112 stepenika ima dobro. Svaka čast na brojanju. Alal vera. Znači, to neće biti danas napravljeno. Ja se nadam da hoće. Hoće, jel? Da, iskreno se nadam da hoće, jer ako je samo ovo što sam našao, onda bi trebalo da bude sve dobro. Tako da, vidjet ćemo do kraja. Srećan rad. Hvala puno. Hvala puno i srećan put. Tako da ćemo sada skinemo i da probamo da popravimo. Eto. I evo jedan malo bolji pogled na to što se stvarno dešava. Tako da, to je to. I zaglavi se. Sad ćemo da rešimo. Evo, pošto nismo mogli da uspjeli da popravimo onaj prekidač, a onda smo zamenili i stavili novi za krajnje otvaranje vrata, tako da sada radi u oba smera, tako da, odnosno radi vrata i otvaranje i zatvaranje, tako da, eto, malo je potrebalo duže nego što smo planirali, ali evo ga, sad da radi.